All Manipur United Clubs Organization AMUCO, KAKCHING District United Clubs Organization KADUCO amate KAKCHING District Polo Association SHINDUNA CHATHARAKLIBA AHANBA State Level Open Polo Tournament ke semi-final match NGARANG Houdokkhre. Semi-final match Houdokpagi thorom aduda Hianglam Assembly Constituency ke MLA H. Keswarjit, Social Worker SH Bobo, Imphal Reviews of Arts and Politics Irab ke Editor Pradeep Panjobam, Social Worker M. Chandramani na Presidium Member oina saruk yakhe. Ngarang pangthokiba semi-final match ke AHANBA ground da Tekcham Polo Club A amate Chinkhai Hunba Polo Club A ka sanakhe. Match aduda Chinkhai Hunba Polo Club A na Tekcham Polo Club A bu Panjul Taret Mari da maithiba piduna Chinkhai Hunba Polo Club A na final changkhe. Ani Shuba ground da Tekcham Polo Club B na Mahaki Lamba Nambul Mapal Polo Club po Panjil Mari Amada Maithiba piduna final changkhe. AHANBA State Level Open Polo Tournament ke final match tha asigi kunthra mathoida Chinkhai Hunba Polo Club A amate Tekcham Polo Club B ani na sanaragani.